Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Salam Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my sexy. Wow, Leo. Siwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mo le puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mafua anga i te whina ngalo iai. Samoa lai. Malu le fio ngai te mata i mista ya mukora, ana rosa, alo mo yo. Le ai lo sui fata wai, ai mo fonta mo moli le fio ngai te mata i mista. Ono fa mo le yaso o le mo foi sta poina ai ona o le pisi te au nga lo mai me se parliament pa sai le ko mala nga le tu le mo sia de no ta u ta to tu fei wa e me le fio wa le ma ta insta de me am pola ya ma o ko le fio nga ta to pule wa tu si au ye kapineta ma le ko i fa fo lo nei foi tanga to pata wai to fia foi e tato malo ai mo tati fono no manatu le fai ona al toa se mato fam tela la ngol upu masani lo malu le itu le o lo fio e tapo inga malu le ao tato malo yo ya tu le fan le to male masio ai fa pe fo sta po ai ga fono su tofia ai me se fa fo nga le fio mo tama tai pa le mi mal ka peneta le un ferta tu fatasilia ai ale o ia le foi nga le pa ia le tu o lo no manu o wa manu o samo o lo tapo ia matatalo awa o tato whaiwa ia manuia samo o le paia le valea ia tu mua mapule i tu au mala e taua a inga le tai ma le wapo miti ia tato no mamalu ia o ta whai atu ai le paia mamalu o le fionga i le au mamalu le malo ma le kapeneta ma le tapo a inga mamalu samo o ke whape atu ma u whaatalo whatu ta lofa lava ia te utou o lima ta maatai whaasala lau o le so ma le wha moe e lua lava ma tau o a fio mai le whionga ia mo le pola o ia e whaasino tonu ia i le nupi wha o ia o lona wa ia le nupi wha i lana portfolio o ne tā ua me nei no tau si le fia o le tau mua o le asau noi e le whionga ia mo le pola po le whionga te mai tai minsta o le pule fou te mai tai a le manu sina pule anga reti o tusi au ia le kapeneta ma le komiti whafoi o la ana ia whafoina le pulenga o le tātou whalapu tonga na manui o Samoa mo le si tolu tau sa la le toe amata whauno i se mātou whamatalala au tu wala au tu malengang whalo alo i le o whionga milipola e te sau noa i mata upo i peo na o folosia i lua ya o ne mawha upo atu le ma le whionga i te matai le siri o tō fia whionga i ale malu ya na wha solo mai e leo tātou fisili
tau fai foi e tali atu. Ia e, apupu mai fisiri. O le whao mea na kai tele, kei mio te matai. Ni sta o lo, ia e, tati atu lava. Ia, lau whionga, muripola. Halo ia lau sao noa e tu soli tau. Tātou patasi ia, so mali whaalo lau. Katai rau whionga le te pono o tātou whunits whātou na muki whā. Te tonu poi ua mai a whaelanga le whionga le te pono ia ia ma mamalu i Samoa. I on tūlanga whalupe, ia ai maisi mamalu whaale atunu o mamalu whaale mālo, ia lea o ta ui. Le saunoanga whaapewha e le whionga le te pono a tātou whunits whātou na muki whā. Pei foi ona whaailo, ia e lua lava ni tā o koe awa whaailo. Mole si fia e Samoa, ia o lea o tātou to ai tau nui. Le whai unga foi o tau sanga whaale tupe e le. Pei ona mai ai foi tono le asa le nei, ma tawalunga ina ai. Le pāsia aloa ia o tala le tupe pātitau. O tau sanga o oro tonu o oro wha. Ia e pei ua e tau i pola, ma nei aso. I le whaalau i loa ina o vaenga lua. E pei o na saunoa i eile whionga te whono. Momoa lava ia i mamoli lea nganga whaatai antono o tosi sida mai o tū lea. Le whio atu o le whionga i Alimalu, Celestina, Meni Reti. Ia, o tātou po siri fōlea le nefi whā. Ale i whaia po se upu pāwhiga e le whionga i Alimalu, ia i mamoli ale anganga whātai. I le sa tūla i mai le whoia o tātou nefi whā. Ngana ia po i teita inga, ia ai mai se fōi. E taimi, ia a o tūla i mai fōi. Ia e teita ia i tātou whaala tonga, o le lumana i manuia o Samoa. Te le fo i lana sao le sunga ia pauli, Prince ia atono le lava ua. So ai tau nu o mai ia le whionga ia le mai. O ani ngā luenga le le, ia e te tau na wha awawina. A wafo ni vaenga e ave iai le wha le le ati, ia atono i nā koila tu i ai koile ato atoa o le whionga ia le maru Celestina, ia Fio mai na tala mai au, malu o mamana. A tono le whiwhiringa poi ia. So tele poi nisi na lato tūstal sama, ia. A upu masan. I le mo umani wa. Lie lawa. Tasi lava e whiwhiria tūstal poi o painga whaamai. Ia, mawaenga o lima taita ina i poi e na whaatino ina le nei whiwhiringa. Ia, manuia o waiva Celestina. Ai mai se foi lo tu mai mai. Se le tonu foi ia o le poto ma le angabaa ia o le mea tau le atua. Ai la ngona lava le tātou lo tu mawalalo ia mai tātou wha pia ane ia wha atoa e le atua i tātou wala awina. Ia o le tātou mta upulona lua. Ia tonu a lewa foi o na wha atali iai le au pai tau pama. Ai mai se tātou de todo tātou poto i ne. Ia o tātou. Ia, atono le tau i lava lea e va ai tau lai e lava le paisa whanga. Tau sanga wha altupe nei lua olua lua, lua olua tonu. Ia, tau tonu e tu sai ma vaenga tonu sfulona tu la kona o tātou wha lava kotonga le ni FIFA. Po le lumana i manuia o tangata sa siva fitu lua. Ia, o te pia e wha ilo atu. O lea o wha amaonia e le kapeneta, ma le komiti whātonu, ma le pūlenga. Ia, le tului e valu tesi ma le 12%. Mo le au whai sau whanga le tau sanga wha tupe whai wina i la stolus fulo uni lua o lua tolu. Le nei tului e au fia ai ma le 2%. Sa whasafua, i sui whai sau whanga, i le masina o Januari i lua o lua tolu. E tusa lea ma le 10 miliona i lona tau au whai. Au le isi ono tesi ma le 12% le totoi. E tusa lea ma le 5 miliona i lona tau au whai. Ia o le atu ina sa o lava i te tono te ngā tupe.
a sui fai sa whanga. I le aso le nei, tolu sfulu e yuni, o olo tolu. O le taua whaia nei tului, e valu tesi ma 12% e tuta lea ma le fitu sfu 12 miliona. Iwa se lau ono sfu fitu wake, tolu se lau, tolu sfu ma 5 tala. I le sisila komiti whaafoe, ma le pūlenga. O le ale ai ni tupe tu sa, o ni cash pay out. I sui fai sa whanga le nei tau sanga wha le tupe, e pei ona iai taimi o pangatia i tatou watu no. Ia mai taimi fo i sa whailonga i naile i peli aulo i whaalato kutonga. Le whanano ta inga tatou komiti whaatonu ma le pūlenga. Ia whaawa o pea o na teu malu le lei tupe, ale au fai sa whanga. A wase lumana i manuia e pei ona iai le sini autu o le whaalato kutonga. O le ama whai o na maua e sui fai sa whanga. Le nei whaamania, e ala i no ngā tupe la iti masani. E ama tatu le asa mua i ulai ua olo tonu. Ia, alo whangia e le tua. Ia le tato fionga te te fono. Ia, komiti whaatonu. Ia, mai se fo i la fionga te mai tai pūre. Ia, le pūlenga, mai se le au whai ngā ruenga ngā ruroi. Ia, tele nisi tato tului. E maua fo i le tau sanga fo. Mai whaaloan. No. Alo sa uno ai lo fionga le. Mata i sta. Ia, atonu ai le i whaawawina ia. Tau ngā tau sunga ma tau whaafisiri mai fo i meo tau pia malamala mai. Ia e nau sina minute ale se i tu atu. Ina ngāra mania lau fionga i tātou tamata i pule o whiwhiria. Ia, mō sana sau nonga fo ia wai le mua o mani wā. Ia ua whiwhiria lawa ia. E wai ale ba ane ria. Ia, tau fionga e. Mau, tau si tau ala e whaafite ia. Tapi ngā lava le mal ia ona fasolo at ko lolia e o manino mamala malama i le forasanga le fiona to mai tai minsta e winga mi tau ia e ndai fisivi ia ona fai mu mai lea o ia le se meu to e kala no ai o le usau no le fiona i minsta mala malama o mai tu ale amno tau le i tu atu tatu mai tai pulefo le fiona ia le mal sina sa no pupu. Ya, ona so ele me tato siri pa mole man fa lo lab. Sanoa. No te telefono. E na ni foi le fio mai matai in stao le no na ai mania Samoa. Ni pa. Ya tu le nanga fa te tele. Ni tu la ia la vale tua i whaongaina o le whakawaa fo i o le au-auna. Le a tōfo i se loa, ia ai tautonu whaamoemoe, ia e alofa mai le tua e sosani whakawaa, ia mai whaatinoino tiute i mawhai o le whaatino ai, ia ai meisi o le whamaoni ma le alofa i tatu atunu. Ma alofa i whaafitai le sa noa la tatu in staff aftai fo le sa tu la mai fo le na fo i ono tau sanga ia ma lo ka aftai le tuna ya pauli suren ma lo fai el faiva ia e ia na tato ia ni mai tau ia le la nga ia fa aftai ma lo i na venga sa ia un fatinoina na fo tau sanga ia ta fo mai se vai se tato sau fo Esse foi todo o tausanga e tato para pela mana ina no Samoa e no pa ia família le tua e nei foi para tonga ia a mais no malo le tato staff ina ia mpai mau se nga due fatas ia wasi le mo la ngai no tato para tonga e foi fa tai auto stala le aso Manu faktai itu ngajenga, ia ustalatu ya lufania tua le ya sumono toenga ia lufania tatu sta ia mai se po eu tunenga na papenana na tatu pins papu papenana mo to fai pati noi tuti
me ngata I fai o tala atu lea me le nganga whaalualu le nei tu la manu ia te li lava le yaso tai Ia, whaatai ro nātou whaafonga fo i se tau nō kupu le whionga te matai pule o tō whia nei o kapineta ma le whonu whaatono o le nuki wha. Ia, a mai se patipatele mō le whionga le minista. Ia, a mai se tātou telefon. Ia, e le sau tala e tō i whaia tua. O nino mamala malama le sau nā ngā le whionga te matai minista. Ia, iai ni o tō whisi. Ia, ande a no e si mai ai a pe foi sa no tu mi tavia tu le o ministra ia na ia e foi sempre o so so ne toi ia pa pe na po ia na le lua ta tu tau puie ta tu tiu pa la ulo ta tu fa so alia so mal pa la lava ia tu apia ta no ia tu sta Si è messo in tavola più il ministero e penso sono dei potenti il mafuanga wa yes una wale se cash pay out I have actor to the normal ya Ia. Se tono na au amatat. Ia o tu watu le de fiona te fono. Ia e pe ia ona tato masani ai. E mo wala tu pe alu lo pe yo le anu wale. E o mane. Ia ai pe o le va ainga ia te fono ma tato ko mi tato. Tato te o lava le ingo o tato a pala tong. O le pala tonga o le lumana I manuia o Samoa. Si tau wha masani tato. Tau whai wha putu tupe mo aso le ama. Ia, ala tu atu le whionga te fono. Ke wha amali e ina fo I pesi le pe on tu ina mai. ia ma te ro na sa no tu le whionga ni ta I tono ai al tulafo. Ele ai se me o fa malo sia mai e il tulafo. E fai se cash pay. E le tono il tulafo. A fai no fa vai. E fa o il comiti fa fo e ma capeneta. E a fo mai le tato tulafo. O cash payment. O mea nā e whaavai nunga o ni whaalawe lawe whakose e mana o mia le whasoasoani e tātou nuki wha. Mo whate tainga, teimi o a whate tele, ia o nau, mana tūlolo le komiti whafoe. Ia o le a whaisina wha mā venga, ia watu le cash pay au. E saua I tono o tō tāpanga, ia na whapena lea, e whapena fo I koviti. Ia, whapena fo I tātou whamana tuina o tātou rimas futau sama. Lena toi whaila tamai, o le tupe ato e walu ma le awha pasene na declare le tātou tau samwha le tupe le luafe lua tasi luafe lua lua. Na amri cash, walu ma le awha pasene. O le luafe lua tonu, sorry. Luafe lua tonu, le walu ma le awha. Ai na toe fono lawa le komiti whafo e ia te sema le luafe lua tonu. Ona o le manatu, o le ato a lua, te sema lua, manatu ina ia whaisif soswani o no le ato a e mai COVID. Ai mana o mia tonu a sif soswani. Mo le whamama a venga mo pilio to mai tiao, le to te whafonga mai, le se tupe le titi. E se fulu walu miliona o na tu fatu le mo lea. E oi. Tu sa la afua iai. Le tausanga luafe luafe lua to. E se fulu ma le afa pasene. Na pay out. Ai na advance la le lua le na fai nei a te sema last year. E na advance ia januari. Ai sau I to tonu o le profiti o le luafe luafe lua tonu. Le la pe tot fa fonga sa no atu le minsta e valu te si male tolu le tatou fa manuiama. To ese ai le 2% na advance. Mo ai le tatou tului tau le tu te tolu I te unga tupe a tatou o fitau fa. E ono
ono te si malitonu. Ai mana tua fo. E mawhai o no mai. I le small loan, e a whai o lea manoa, 5%. E mawhai o na e no mai short term loan, e 5%. Ia mawsosoani i le 5%, e ala i moa onga. A tu whatasi ala. E moni o lea i ala entitled atanga te paro mai, a wapela e lea te entitled mai le to. E te entitled lava le 1%, o le ono te si ma le 3% lea. E te no ai mo familia. Ia le nganga pe o sa no to mate insta ina ia teu tato tupe. O le objective la po le o le fa mo ne fa la tonga. O le luma nai manuia mo le taimi e te malo lori tai ai. A o lava sina se le ni e te tua iai ina ua mai a mai au ngā ruanga mai le 5 wai 5 lo tau sanga. Ia ona. Ia pe o le whamtala kui fo so sa ni atu ia. O la ofesilia to tu lo tu lo fina malo le la lo tu la ko. Ile fa malo sia se cash pay out. Yes. Se vanga na te mi e mo mi ai. Pe a ia fianga pe o fa. Ia le la. La so you see le wa se me le te phone committee fa. Ai cash pay out pe fa ye ni fa ni lo lo mai le ni me na fa le ai. Ale sa fa cash pay out. Pe o cash pay out le fa a lu mana il pa lo to le. Wo botas. La fa po so tu la fono na cash pay out. Sau tono il pasene le na tono mai. Iai, o iai pea, te tono tu la fono le aiat tau, o le paua i le poa. La tau te whaia i whaamianga pe ala tua, la tau apruvi nei tala whea ngai. Au le winga lau tala, e leo whapea mai tu la fono, e te tau ana whai se pei au. Ai fua lawa, i le sila al tato komit whao. O le teimi lena te le ai le pei au. O le whamana tunga o le tato 5 tau sa. E ono tala noa. E valu ma le afa. Te whapopo i malua afa. Le lua pasene le na whaini. O se fulu ma le afa pasene. Le lau to ese mai le valu te simaton. Pe ona sa no el mista. Ia le lau tu ele. Ia e sao, ia e paual me. Ia e si fia. O ele o le se si ola. Ia watu ai o tu au. Te tasi ala lau si mta upula. A ile tūlanga le eo se cash pay out i le whamunianga leo au mai le. Ma o le wharu alunga, tu leo toi ave o mai tonu le ono te simalto. E o tangata whaisao whanga, e toi no mai ai. O le voe sao noa, o le iai ale short term no ngā tupe. A se mei so fina ngalo wa le wa iai le amanu e fisili atu wai wa le sa lau manuia. O le ale toi whaini no ngā tupe mai le entitlement. Ai anga i ngā o le short term. A le whanonga le o le atu maua whainga whawai i whainga no ngā tupe. E nā hoa e sao no mai tau pule o iei tātou whilo. Ia, e whakopi a inga mea i whamala. Leila whaina, e rara e nātari e tupea. O le matau, o le haula. E le iai, a sila nei, e le ai se official press release na amatu i le ofisa o le taitaifono ma le whionga le minsta. O le tele o mea ia e anu ngai tua. E liki. E o kele vaino whai e tua. Nā matu leo o le whaamtalanga e leo se official. Ai whao ngā le media. Peua tua na ina. E ana whaapea tau te whaatali au whesiri sao mai i le poa. Ma le tamaitai, le whionga tamaitai minsta. O nā matu leo le tansa. Le lau au taria. E le sa umai e tua ingai. Ana tō sisile. Le iai ma se taimi wau tō o omi e tua ilau poto. Ua whaapea mai. Ua tāo filo. A lea nganga ia. Se iai se taimi. Lea ngā o lea tātia. Wha lava lea moa. E toi au mai le mta upu lea i le suasuga ngai iai ona. E iona tua ngā tā ua. Ai o te le fia tau tala iai. Lea ngā o leo au mai le capeneta i te tono ole fono ale komit whakua. Ale a iei se taimi. Ia ole tātou whālelea ma tau atu ai. Nāna u whapea nā. I le iai se official release ale nupi wha. O le official kamatai minister e wingan tāu pule.
Au lang ali ki mai ai mata au puele. Ya, tali pe o to ya o to po en to. Na to te lo ta ka to. Ai le ta una da to mai su. Ai ana to fai mai ya te. O te fai atu Samoa. Kile ai le ki. Ole evidence ole bele ma tu te to mal mista. O isi aso o to mai o mi atu to le to bottle o fa pe mai. O fa asa il committee fa foi o na lo. E se be fa pena. A tatia e yel ken o na fa le mantu ai finangalo mali. Pa wa yo ta o sa tato mala o to tu te afia mai le sa no le mista mai le vai no fa luaina sa no le mista o te fa lo o te male ava mal fa lo mole pali ma tola le wa e sa fanga ia wa le to tong ia me sa fanga i tong e anga va ai i le longa wa fa le fa sala se ya to le to sangon to tong i mai la u pi fa tam fa ne to anga va ai i le longa tupi a le wa mai la pasini le e anga va ala ma ko ia le wa le to tong ia mai se nu pi fa a lo ia ma to sa fanga i tong ni e ma to vai lo vio so se fala tonga mani ne tu langa le pulea e tato te mulu ta i tu la fona a tato wone faile me to te fina ngalo ia ona le tau lupu le o fa mo mo fa te tainga o mai nei le o fai sa fanga lo le te to mia o le fainga le e le fa pe e le to io le mato no le ma to ti alo lo fa ya te to ti si le fia le o ia le to mia e le ta fia le percent e alu per percent o le fainga ma sani la le fa e ona o le alo lo fo ko mi fa foi male capenetta ma ina i fai ti tia tu pe ona fai lo la io le policy a to tau sanga o le ono masina tau sanga o le to mia lo e lo tau sanga e se fulu 5 miliona le vele to au matunina offset o le se fulu 5 miliona wa afiai ke unga tupe ale nupi fa aisha o le to e maua le tului masani e fa manuia to ai auto per fa mamanga na eu to finangalo mali o le tula fono a faila o le sa fia o i right off o no le tongia ete no fo baba ai tu lo mutu mole tau sanga ato se ia matana to sa tonu ni au ripe a le wa be ese ene no pifa ina ia save auto mai accumulating interest awa atu pe lo viga o te me e te retire wa be un interest ya o me na e fitu na ile to fama le fa to tanga lo loto a loto committee fa foi fa penal le fiong al tamata i minister ole puinga o to ele mato ma fa lo la la le te ko no fa mo le ono le o mai ta watu le o mai a on sa mo la fiong mai me se ko le minister i tu la uma o la usili la fa ma ole le la le wa ye fa na ko le wa ye le a fa wa le de ta sa uma le to ye a quelle a forma o lo ile pule lo ia i pe tono tu la fono le a ia che tau o committee fa fo la to che consider ngai se cash pay out ai tele la vai na fala o lang i te mi a fa ti ai le tu a tu puse a fa po le asi mo tele le ia le afia mana o mie te ngata so so ona tilo lo leo lo to committee fa fo e fa che pay out cash ai ole te mine e tato te o e fa pe fu na vai e ya tai e foi te me si lai le fe o te mai mi sta ma tato committee fa fo
Ya ona fa penale ona fa toina se fa mo. Ai le o kile mo no fa pe tu le la ta to wan fa pe. E fu lava e me e ono tu la mai. Ai le fa ngaloina a fia si ona. Ma fa lo la. Mangua mo se ama do lo fui te mata ista. Le fammi lo fui te mata. E me no tu mo tino le la o mai i tongia tu i le o ndanga lu FIFA. E vele fammi do ele se tu pe sa fama ta tu sa. Le tu pe sa disability. Disability. Io tanga mo tu pe sa wi. Ya, sa le Samoa, ona tanga tu pe ale pe ko sa to pensione. Ma so vol pensione le se tu pe ni FIFA, ma la fai sa fama. Tu pe la va lo fa tu pe mai sono già to package, a già to mano. Le vai ona tu ni pensione. Tu la fono le sa fa o file le na fono lu mo le motor body. Ya to ne tu sa mo fia mo le fai sa malo so lu de vai support. Ia e mawhai ai o na whaonga le system. O system ma nupi wha. E mawhai ai o na tutongi atu ia whaamanianga nei mo e ai mana o na tūmau. Mai whaapai mo fia i fo. E ngā runga se o so tau au ai le na tanga renga tinang tamai tai. I le stala. Ia, ma tatum tanga renga tupe teimi le. Wa le lava tutongi ia whaamanianga i sina umi. Ai o teimi le ia o lea tau mawhai whaau fi atu. I to tono system man nuki fa o le ala le o tu la pono le tanga fia i mo motor palme. Ya sila mita mana o e taua ia mo lo tu sila fia. Istono tu la fono le nuki fa. O lo fa pe mai tu la fono. I tau sanga uma. E declare ai le nuki fa. Fa manuianga mo sui fa saufanga. Ile pasene. E lei la loifo o le 5%. Lona winga. It's an obligation a le tātou nupi wha. Ia whaamanuia sui whausawhanga. I se tului. E lei la loifo o le 5%. A le atoa a whapewhai atu profitability o le mau o le 5%. Ia e su le nupi wha le tau whai. Ai le tau tupu mena. Whai la tau tisiri whia leo sao no le whia tamai tai minister. E valu te si malito, la las kutu po ye. O le tu la fono, le la lo fa paseni. E se lau mon tupu paseni. Fa manuianga ia sa atu le lupi fa. Ia o tau te ngatu. Ia e tau no tau fa ftaia ia te wal min tama tau komitu a foi mal pule. O le nganga ia tu a puti le lei, mau fa manuianga tato ofisa fa. Nan fa mna to tulang o tula ono na. Ya le van te simalto. Me fa te simalto pa se ne me la si de toi na I lo le me lo stipulate mai ele tula fo. Te kasi ala usiri ka mo le la o ma ta iPhone. O le wa mala mo ko itu. Ai ele ia se fina ngalo e ko ti ka ko e se ko ele ni te pa ni ta e minista. Ina ia fa sina me alo fa ko ngale just a cash payout. Mo na tangata o no le o ni ma ai lo po ko imalai. Wa be look forward o matangata italo tu pe to sa ngata just ai me se lava nei ai ni ka vai vai. Ele o fai o na ta te o ma no ko la tu la no ko fai na to ni la to areas ma tu la ma na. Ai didn't you guys consider for ngale mai se just a heads up. Mole au fai sau whanga ani, au le ani, whai ona nei, ia se cash payout nei, tau sana whani tupe, e pe sai e ko isi sipsina ani, ale komiti whafoi na ia whai sina, just a small mea lo whamo nei tangata ni sau whanga 1% o tu. Sao nole? Ona o lena e vai e tō lena se lau piliona le, I mean, lena piliona le paket. Na me se ko yo lena mo profit ale fala kotoma. You know, it doesn't hurt to ask, but just a heads up mo lang to myself Bisa no kola ya lo pa po tu le pa mo. Ole atali pele pio ho si te ko no ni fi tai tu lang la vai anga e lo sili.
o le a o tala noa pe le au te lenga o tatou paketi. Tonu mai o tatou paketi pe o tatou po i o paponga po i mo le mo te palmene ia o si tia piliona tatou tupe. O inaia tania ai te lo mana oma. Ma le alu i mo po i o le tatou atunu. Ia si tia ai po i le tūlanga o mana oma mo mia le mtanga venga ma le mtanga venga. Ai te tonu po i tātou tupele, ia o loo whaasafua ai, ia tātou pisinisi tu maoti. Ai mai se po i o whaalaku patonga, o whaamanianga, o e o loo iai mana onga tu mau, o tātou whaalaku patonga i eri to o manga mo e pokuanga tia. O tupe tu ina atu i le whatupe o ati na e mana business ha, ina ia mawhai, o na mawai le avanoa, o tātou pisinisi for private sector. E mawhai ai o na maua ia whamanianga i no ngā tupe i tului mawalalo. Ia ele ngata ko i lea. Ia o loo iai po i ia le vai ngā tupe i lalo le Samoa tourism. Ia mua tātou accommodation, tourism wai le tue pōmala e. Ia le ua amata tāpena tātou watunuu, tātou tanga mālo le choke. Le ia o tō whanua o lua pā. I te tono po i o tātou paketi o i en 2 miliona. Te tono po i vaenga o paketi. O lea o atoe whaanga solo o tātou wati na e na ko loka mai tau sangataruai. Ia ona o tātou whaama. Ia manisi po i o mafua anga. O lona winga. O tupe uma nei ta amilo i te tono le tu i nātu i te tono o tātou economy po le atunu. Ta amilo. Ia. E mawai whaamanianga le ngata o tangata taito tas. O pisinisi, o le private sector, o matanga luenga le malu. E mte ta amilo mai po i tono o tātou matanga luenga o tupe maua. E mwhai e on whaatino i a wala i e whaasafua tuai whaamanianga i tātou o tunu. Ia, pe o se au te lenga le nā le whaamanianga po. O loo mawhai o na maua mai te tono o tātou paketi. Malo. Ia. Hei, tau koe atu e peo lau si. Ia. Mo le sile fia le tātou tustala man mafutanga le leas. A le tau manea na o whaamutala. O le tau stanga lea na whailonga le tātou. Leo le whailonga le tātou. Lima sutausa. E balu male out balu te si male lupa sene na pay out cash uma lua felu tas lua tau lola lua felu tonu nei ona ole manatu o tato malo ma le tato committee fafo so swani le mene sango ia le la na pay out ai nei le lupa sene ya nuari faila tu tangi mai nei si ia e monia ai tato mo le tato fata waina le mafu anga na le fatu le FIFA ole lu mana i manuia mo le taimi e te tai ai tu mai no tu finangalo ta tia mai no tu finangalo ia le ai e ia tato tu sua foi mo le finangalo mista ia e tiptiro na vai ai le fai ona o fai atu le afai le anga stau na fono le pa amona vai ia ona fai le ole no tu ka sama mai e fa tai o le mo fa le mai ma tu ti tan tonu ma tu la ngona na mea o lo o mana o mia e tamata ai te tau po e le tato fai tau fio ina ia fa tau nu le ma fu anga na lai ona fa tu le nu FIFA ia pe o italiano mo o langa fa lo fa pena a ole cash payment a fa popo o se fulu mo le tesi malelua le cash payment so o le faiva o mai ai anua ia ele la fana e tu le ono tesi maletou pase la vai atu ale me mule nei auto polo i tupe ale lupi i meia auto lupi fa ava pea e faila o long e se fulu pasene pe valu pasene pe ale ni tulu ava pea la usau fanga la ia e se laua
Whaila lau low e luas fulu afi, e 1%, i le tausanga. E te tiro anga e 1% e luas fulu afi, pe afe onu se lau, sao tina, i le interest. A charge la le 1% o le dividend, e le whai e lunga lau long. E a watu le whamurianga ia te oi, i le au whainga o lau whaaputu ngā tupe. A whaila lau whaaputu ngā tupe e se laua. 1% o se laua fe fia tina, fia. Malu afe, o le nawinga, o lau borrowing lena whai. Le a watu le whamurianga ia te oi le malu afe, ai long. Na le afe o se lau le mela e te chatua. Lo winga la lau whamte lau. E o watu lau return. E maua I whaaputu ngā tupe pe a tuu mō le matua I le taimi e. Ia peo le nganga nao le tatou whaalapatonga. Nā na whaamala malama tua pena. Wai telefoni nisi e whaapena mai. Tau tātou le interest ale me FIFA. Ai wau tō tilo. E hau le whaamala malama le tūlea. E te toi maua o malau interest le pei lau. Pe a o ina ai mai wai le whape te paro ina umalau lau sa whanga. Na le 5% o small loan ia malisi vai e te le ala a fai lau family anga jau sanga e fu le mele ba ia e offset ta lau presene lau mai lau family anga ato pe le nganga na tato tan so san ya tu family mo tato pa mamla mai na ia ia lana ino le fasoa ia mal mata o muli o finangalo le tamata I minsta man tato komiti whaafoi o le awha tau nuu tato whono tanga a stakeholders uma I se taimi tau sanga nei e whai tau sanga teitas I le whapeo ni mea la auto mai a mai o nei tau na tu e tato ke whaasoa ai ma whaamala malama atu ia te auto mea lo tutupu ina ia o mai le sa no te mai tai minsta I taimi mawhelo ai Whanoa, e te tau na whai stato heiro ingo ma sui sa whanga uma. Ua iei whamoe moe, o le whalapitonga, e whatau nu se wheilo inga a leo o iulai o aukuso. Ina ia maua le whamanu ma inga, o ha uma whisiri, au mai. E a mai whawhautuanga. Kia ona mai le tu le ato pona ale komiti whafoe. E vai ei, Mai dai pa mun yang ai tu sang ya. Mat pa lo lam. Au o mat. Ano. Ano sa no. Ya. Abatu le. Stala. Te tiene le fiume tomate ai minsta. E va pe volle tato pure fo. Mo pela no tato filo ya. La la volte me mo filo inga ya. Ma tu ke au pela mo le fiume minsta. Tato filo o se tasin dau tatu whiro I tele le roma I tau sanga nei. E fono mai I tangata paisa whanga o mai uma. I polu masawai. E whai ari tatu pasoa. Ia, manu e tele tatu whiek, pa whionga I tele. Nia le whionga tamata I minsta. A wala wan te o tiuke mga leo o whionga iai. Ma muia le tua I tatu putonga. Me te foi le whionga I le mata I Kinsili. Kua tulai mai. Ia, auto o manuna ma mana lau whionga le malu ia e matou soso ni atu lau tāruenga I le whaimofie ia ria tātou apiaf palo lava sai Malo,